Ishomero rya Chongera ECD Center katandikwa musingi gw'ekanisa ya Chongera Church of Uganda umwaka gw'2015 kandi bwahatiriye n'abana ba nasare bari kuhika nshanju kandi ababona nibashomero mbibaho embereji niye tumera bebembeza hamwe n'abatura begombora ya Chongera kutaho umukoro gwo kushoroza sente ezo kombeka hakire kibina cyo hishomereri ikintu kirukira mu Burundi kandi musuggestion yange bere intingu tukecwa kugaruka mduko mu muganda kuturaba tutungire muraba ni mushobora gukora pillars mukole pillars musibe wall plate naka musibe ring beam tukole wall plate iguru tumanye structure framework ya klasi ibiri tukitire pakasenta kaka tukozireke akatwiri. Honorable Faith Philo Kunihida uriyo mnyishenjero mukaza habwa district ya Chenjojo kandi birariyo mujenye mukora ha mukorogo ahiro muganda gw'amatafari 15 hamwe no motoka 3 zo mushenyi kandi byona varirwa miliyoni 2 wekambe okubatwara mu marwaro basoboye kujanjabwa basoboye kurolererwa basoboye kubabanja abo mugaso kandi basoboye kutekana ekiro kino wanadiso nakijuka mpeyo bwakaiso bwabana nkabasatu abange nakajanja abawere bemitwe nebyakabugamu nabike bikuwaza abana aha mukorogo habireho no kuguze bintebereso rw'abazire kandi birigire musente zuru kwingana miliyoni umushanju kandi abazire nibagera ngo ece bacikozere kutungure by'emishomo mucweka cyabo ECD rundi nasare rundi somero byabana bacyongera ninyikiriza ngu ensinganto nizo mango kandi obuturukoro mulimo gono nitubantombeka ihange rya nyenkya ekintu cyone kirukwatagana n'abana bato n'ensinganto kiri kintu kikuru muno kandi tutukusobora kukinagiriza tubayire ntukwataniza na mugenzi waitu Reverend Moses obundi no kwebwa nitwija kwebwa noja kubikora abantu no kwebwa bebwe Moses niwe yabikoze but there is one who will never forget kandogo watarukwebwa nuwe mukama wetu Yesu Kristo kandi empera sobora kujikwera hano nayongana na jukwa no mwiguru Gasha kwa Daniel Bingana.